Belarusi chongge chokbe guji Svetlana Tsikhanovskaya ni zamling ki chepsi dengje tengla nyamnyo yoken shigimse wenka thengkap New York to cho shimba nyamtre ge so gi gyang cho shin la jawani thingthang puredu I'm representing here ngani nganju gegap ki wanchi chikdu par thapjin chicken Belarusi nam ki guzab yen our country. geso gi so shin tengla khong ki thade shung ki guzab cheju menja nedun ke chimbu sungju yobse Don't put Siwan chikdu be shung ta Belarusi mima nam tatan chikpa sungju mere Tsikhanovskaya yi mangzu gegap su Urusu sinzi Vladimir Putin ki tunjo Belarusi sinzi Alexander Lukashenko ye Belarusi saje thola Urusu mangmitsu Ukraine la godung tangchu be genki gegap ke mima nam la tatan yakbu meba cha jundo mebaredu Kongi shungta mima la tatan losu sungju tir nedun kebasu sena shenki metun toki yubaredu Alexander Lukashenko la Belarusi jizo tsabzun shekyu todan mebre nido nishu lo Belarusi jizo ki kongla welu yomare ko siwan wo la jizo ni gadu nyong ken da sangzun da bu cui yubatang Tsikhanovskaya nedun te sebuso top yore Ukraine ki sharchola Urusu mangmir pamye 항상 중시 yobaden nedun yeshibe Tsikhanovskaya nyamje gezola pegyuni tuzu ki chane rembucha yoba yijeshig yobase Ukraine ki mamisola mana lamlong khaji chungyobe kapdini nyentanjing ki tuzure I think the situation Nye samzula Ukraine ki netante Alexander Lukashenko la rembo mere nye samzula khonla kangye chimbu these bare Khayin sena Urusu mutudu khongi wansha sun thupgyur gyabgyu che thupgyu mare propping him up. Thi thela Tsikhanovskaya tatan chikpa imbare when Ukrainians Ukraine la gega thopdu Putin ki nuba nyamcha chingi yore thela tene Lukashenko yi nuba yang nyamcha chingi yore Lukashenko shungki wudu chawe jela shiwe gone ngogo chige namla thamja tha duksup cheba den nido nishu lochinda gebar Tsikhanovskaya yi susu chuguni da nyamdu rangyu sha ne drogo chung yobare nupcho ki sulnyenpa mambu Kone kapti sinzing ki wudur sanda da sindipa chakshin zinsung da lochobke la zunju nyeche popa ti tsabdu dendu la lane luktun ki wudu tomken la zishin yobare. Tungen mangbu chung yue yang kone shiwe lengui la mutudu gyabgyo cheken yobare. I Tadu nge Belarusi kanyo de shiwe gone segyur gyabgyo chekyo. and crisis. Nedun kebe sena Belarusi shiwe ngogu benke namla tsuna lengui lamlo machungpa ten shiwe tablamla yitang che de guti namki chagu che gugu yoba gundu dungu yobare. Ngogu wa mang chewe tengab gekab na yuwa tonggyuru chagu che gyur gyabgyo chekyo kanyi sena shiwe ngogu chebe jesu sosu gekab ne choju roju ta sosu punche nam zungka na tsugu yoba konzu shekyo Nyamri gezo ki genyo chosen tenla nedun mangbur cho mangbu ne tonan guktab chege yobase. Wenka Tsikhanovskaya zamling ki guti namki Belarusi nedun la tonan guktab namgyuta tela tene kongi gegab na tsewa mebe gone chepsi ki kanyo sey tupgyur rewa changi yobase. Igor Tsikhanan kai dambe nezu pabgyuda nyandu shuken sunamyan zom yen.